ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ILP की ड्राफ्ट बिल दा यावरिबा बेजियर लिसिंग मा चमापल हुंबदा निथोय असि लिसिंग अमगा चमापल यांखैगा माथोय ओहेनबियो हाइना स्टेक होल्डर्स सिंगना अपांबा पुखलखरै SSUM Proletarian Feminist Movement Manipur amasung Socialist Women Association na border ki wafam yauna tongan badabi tawduna chatkiba hingnong yaide ki chatharakkiba general strike na mahausa ki punsida akaiba pikre amade Manipur University da changchiliba khongtan University asigi vice chancellor da lalholuk amana sel ki demand lakpadagi oirakpani haina chief minister na phongtokkiba wafam musu muta amasung musana kanayaninga phongtokre Hauzik Pau Sandona Pizari ILP की ड्राफ्ट बिल दा यावरिबा बेजियर लिसिंग अमा चमापल हुंबुद्रानि थोयसे लिसिंग अमा चमापल यांखैगा माथोय ओहेनबियो हाइना स्टेक होल्डर्स सिंग अपांबा पुखलखरै हंदक पांथोकदोरिबा नोंजुम मिफमदा इंट्रोड्यूस तौगनी हाइना थौरांग तौरिबा मणिपुर की येलोमी कन्ननबगी प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल की मतंगदा ngarang numidag स्टेक होल्डर्स सिंग लुचिंगबा सिंग यावना जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी की मिफम अमा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन प्रेसाइड तौदुना पांथोखरै मिफम अदुदा सरुक याकिबा स्टेक होल्डर्स सिंग अदुदी JST ILPS की कन्वेनर JST ILPS की स्टूडेंट्स विंग वुमेन्स विंग UCM, Kuki Inpi, Jomi Council, Mar Inpui amadi Mizo People's Convention na chingbagi luchingba singna sarugyaki. Opposition ki makaidagi hanagi MLA RK Anand, hanagi MLA Dr. NG Bijoy na sarugyaki. Stakeholders singi makaidagi bill asida yawriba bezier lising ama chamapal humbudra ni thoy asigi mahutta lising ama chamapal yankhaiga mathoy ohenbiyo haina thangalaki ba wafam mifam aduna yaningba phongtok na ki haire. Stakeholders in the Fongdorakiba Bezier gi wafam adu amata oine yanabagi wafam lebena final bill da semdok lagi haibagi wafam da yanaki hairi mifam adu gamari lainana chief minister and birena Manipur da laiba civil society organization singna ban general strike tawbugi mahutta apam badu karino haiba sarkar da thamduna wari sanaduna santi laiba chakhot palamdam ama ohenna ba hona minasi haike daldi serious hoina to Unblocked and cut on you know. Young Anna I wish that the cabinet local lawyer. Cabinet has already taken a decision. So I don't know the voice to go just to happen is it. Cabinet lawyer. Cabinet lawyer with the Muik communication game and look at the Banataco. How much to what? But now Susama. Me, I think I think it's a second French. And why did he was so many other one of my something it's like we were my please I quite quickly in civil society organization when I be hero I'm among the man not to relate one of us happened like what we are getting bandit of machine CM there machine woman there but cannot look down also in the Sunday please look down also in the Sun of the Nahusan I believe Potama, Masiki Minister said, Mungang was what is available. You know, they have important message of Tokyo. I hear more soon again, Mungang was soon again. Yeah, the chicken sometimes have a communication, just sometimes Power Highness have a high look of the Lumba police we always call. I look anytime, force them in the forever. Manipur gilam yumlon naba Myanmar da pithopayaroy yellow mi kanana ba bill assembly da puthokringai da miyam mamang da khangalo well lifter sanjita da achumba YLPO madi lenga ki oja singi posting amasung transfer miyam da mayek seng na khangalo haiba dabi tawduna Socialist Students Union of Manipur SSUM Proletarian Feminist Movement Manipur amasung Socialist Women Association na sinduna chatkiba hing noyai de ki chatharakiba general strike na mahausa ki punsi da akaiba pikre General strike asna maram oiduna mahiloisang ayamba lairik tamna kide sarkar gi loisang sing mahusagum thabak kabagi chang nemke khwairamban kaichel thong hangbagi chang nemke thangal kaichel pauna kaichel madi biti rotta lairiba dukan sing ayamban na thong hangna kide ima kaichel sing mahusagum popam phamna bagi chang nemke lambi dami hanagum na chatna kide petrol pump amadi cinema hall sing thong hangna kide Impal Morel Lambigi Singzame area the Lamdam Adongi Miam Toraktuna Chatawok Tinke Tangai Fadana, Taudo Watok Amadi Anai Layengi Lakpa Gari Singdi Chalhanki. General strike asna maram oiduna
Nambol Kaitel, Oinam Kaitel, Amadi Bisnupur Kaitel Thong Hangnakide, Lambida, Lanai Gari Kharat Chatpanatana passenger Gari Sing Chatnakide, Mahiloi Sang Sing Thong Lonaki. General Strikes ne Thobal District su Chauna Akai Bepiki, Thobal Kaitel, Wangzing Kaitel, Amadi Yaripoki Kaitel Sing Thong Hangnakide, Lambida Lanai Mioigi Gari Kharanatana passenger Gari Sing Chenakide, Sarkar Giloishang, Bank, Post Office, Loinana, Mahiloi Sang Sing Thong Hangnakide, Wangzing Kaitel the Ban Sawat Pakayana Lambida Tortuna Achat O Sing Thinki. Kaksing District Supung Kungamari gi General Strike Asina Mahusa gi Punchida Chauna Akai Bepiki. Kaksing Kaitel Mi Kabagi Chang Nem ki Popam Pamna Kide Dukan Sing Thonglo Naki. General Strike Asina Maramoiduna Bisnupur Kaitel Ningthau Khong Amadi Moirang Kaitel na Chingbasu Kaitel Sing Thong Hangna Kide Lambi Mi Chatpagi Chang Nem ki. Manipuri University da Hujik Changsili Bakhongjang asi Manipuri University ki Vice Chancellor AP Pandey da Lalholup Amana Lupa Crore Manga gi sel gi demand lakpadagi Mahak Lokthok Nanaba Loktunabani haina Center da report tharamle haina Chief Minister ngarang phongdokiba wafam Manipuri University Students Union, Manipuri University Teachers Association amadi Manipuri University Staffs Association kan yaning da phongdokre. Teachers Association ki office ta pangthokpa paugi mifam amada Musugi President Mayanglambam Dayamanna Vice Chancellor na Union HRD Ministry da University ge ihau asti shell gi demand pi dabadagi maduga mari lenan hoba ihau ni haina lagliba wafam ase yamna laibak thibani hauriba ihau asti shell gi demand tawga mari lena de Vice Chancellor gi thabak mawong chumna tawdaba daita yawdaba maramna mahak lawthok naba changsin ba ihau ni Kanagumba underground ki demand lairagadi karambalum nano haibadu phongdo phamthoi numit nifuni helaba ihawa sida bc gi maikaidagi oida padaba kaya ngangduna khongjang asibu miyamda lana uhannana ba honaribasi yaningde haike Hariba Sumaina Lalo Khangna demand of the Pida Baki Matang Siga, when the sanctions are Kunjanga Siga, Hiramam to the Marine Lane, they have Consumihana Tamzage, a hesitation tension, using Sibo, anti-national Haiva, Aduga, Mamang Subai Sanslana, Akogi, Lalo, sing Angel Lakanda, the minor sanction and Haivan sing, or from Mayama, Union HRD Ministry, Union Home Affairs, the Pau, the minor Mayam could like portion of Maram Warakanda, Union HRD Ministry in the Pom Togune Hariba, inquiry committee, so with Tazo Song, lady issue. Amatang Arab solution, the Vice Chancellor Kudak the Lokopuni, Aduga Mahak Kudak the Lokomatung, the University Sida normal Siado Masamatum, the Mahan Zarakan have a farm sitamari. Manipur University Teachers Association ki wangang loy Professor Davananda Ningthaujamna matam sanglak labe ihawasi solution amagi maikaida nakshinbaki mahut hena phibam taraktre Chief Minister ngarang press conference tawduna phongdokiba wafam leiba ki mapi mapa ama oibaki mahut Vice Chancellor gi wangang loy amagumna phongdokiba silaibak thibani Union HRD Ministry na hiramasigi matangda inquiry committee ama semlagani hairibasi yabangam loy BC loktoklaba matung thabaktagi potharaba Chief Justice amagi makada judicial inquiry tawgadabani haike Honorable CM na BC gi spokesperson gi type ta BC gi potu yam lumna lauraga akoi hairiba allegation mayam chini yam yang lawgi type ta haigi badu madu akoi mutana yam strongly denounce tawningi condemn tawningi madu gi potu acceptable choi oide state amagi chief minister gi askum statement si thokum suktok thoktin khali it is childish it is puerile akoi di warosonama Usan Biraga Satragi, precious time say further mang danaba. Yam tuna BCC Topigro, Aduga High Level Independent Inquiry Commission Nama, Tauraga, according to the Manipur University Act of 2005, Nyongi Matungina, BC in charge amna, Matau Tauraga, Kuigi normal academic activities, I want to restore Taunaba, Maikaida, Janjana Ningihena, strongly appeal to Jari. Manipur University Staff Association ki President Soram Jivan Kumar na BC da shiriba point tarag mga gi warol asida BC na sengdokpagi mahut aranba oida padaba kaya haijinduna khongjang asibu na thaina honariba si laibak thibani jangsiliba khongjang asi yamna democratic oina tungi mirol gi yengduna chaksinbani MU da lairiba oja mahiroi staff singbo anti national hairiba si yabangamloi hauriba ihawasi ki pandam phangdriba phawba khongjang handokloi Chief Minister na hojik lawgadaba phirep asi Manipur University kanba natraga BC kanba ama oigani anima kanbadi hojik oiriba phiba masina yararoi haike
Manipur University is kansi mahirosing ki punsi kansi Manipur da liba satra mayam sigi manga kadaw career chu kansi na sangsa liba yo sibo ngalaga mo thawinsin man ba mo da satra ki mari leina ba dum mayam maru oi ba mo ki thabak sang ba dai mai ki career chem da yam na maru oi ba certificate sing leiba pham mai tha dok ba mathang da aran ba parsa mayam to ga khoi yam illegal oi ba mo do hon ba yen lalu ba na halun dong hon ba sigum yam apong ba hai ba tare sigum mayam si baseless yum pham yaw da ba sigum mayam ja man ngam ga di akoi na haijari 15 point tawriba sirija ma lakpiu masri base by base akoi amom to ina sengdok minar kan da wakal ta minar kan da akoi okay yes we can accept if he can clarify that matter satisfactorily akoi we are ready for that magi matak da revolt to bunate akoi government of india matak da akoi revolt to bunate just we are demanding akoi save the university save the careers of the students of Manipur. ngasi Kaisampad Lemazam Lekai Community Hall da Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad na sinduna hauzik numit nifugani thoini hena Manipur University ki thabak thoram sing leptuna lairibasi mahiroi sing yengduna athuba matamda Manipur University asi hangdok piyo haiduna ngasi mahiroi sing oiba wakan mifam amafam khre wakan mifam aduda saruk yakiba Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki National Executive Council ki member Sarat Chandra Haubijamna University asida affiliate tawriba college sing mahiroi singna tongan semester sing da parikha thakiba sing mari leina bache chang sing matam chana phangdabana mahiroi singna mapan lamda mahi tambada khudong chadaba kaya mai nagadabagi akiba leire maram aduna athuba matamda university asi hangdoktuna mathau tohanbiu Changsiliba khongjang asi Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad na India ki tongan ba mafam singdasu ngasidagi changsin ba hore haina phongdoki koi ABP ki oina ngasi Delhi University Delhi unit atopa koi ki laiba Manipur keno ABP ki oba singna ngasi dagi hauna nationwide oina agitation akoi ki Manipur da lai Manipur ki university je akoi ki academic atmosphere mari leina authority singna yamna tuna akoi ki nomesi por anbidana nome hanagi dauna dum keno to honbiu haina akoi ki ABP ki makai dagi ngasi schedule protest ji phamjabri ABVP Jiribam Unit Nasu Jiri College Mamang Wakan Mifam Chathaki Unit Asigi Organizing Secretary S. Inauchana Manipur University Matam Sang Mathau Taudana Lakpana Mahiroi Singi Career Mang Bagi Fifam the Lere Atuba Matamda Watok Asigi Waroishin Amapuratuna Mahiroi Singi Punsibu can be Haiki Asi Numit Nipuni Mamang the Manipur University Tong London Alibina Maram Oraga Manipur University Amagito Pontoput Tabak Tong Mayam told them now paralyzed with a man and Machina Masimatang Sum Chatarga student career that Manga the Mayam Lagle Aduna Manipur University Atumatamda Hangbiu at the 6 semesters the result out of the life to Atomatam the Tabu at the Manipur University to Kanaba at the student life career the Am Swig of Maram Orga Atumatam the Manipur University open. Handak board na lauba class 10 ki parikha ki fall haidoki baduda marisuba position takibe andro mamang laikai dage hausik na ayang palida lairibe archana hijamna ma ki answer script yengruba matamda mahak na phangkiba mark adugi mathakta mark nipal amaga su phangba yaramle hairi hiramasda report ama Hojik khun lepsari ba mafam asi handak haidokiba board lauba class 10 ki examination da 4% Takraba Asana Hijamgi Mayumdani Haiba 4% Takraba Asana Hijamda RTI Kutangda Mark re examine Toroda Mark Nippon and the Tara Pow Pangbi Abagi Utopal Lerambadagi Mark Ado Hapsalagadi Topper Oriba Mishak Adudagi Mark Mari Helaga Mahana Topper Yabagi State Power Lady High Oily Few Masida Kari Munungi Mudi Artanama Samakagi Kari Piano Wapum Labiga Habdu Mayampunamu Taminashi. Akhuna RTI thab mama hoina thaja habi study id marks yong na hapakani habagi asandi kemta khanbu khallu deb engonda adu paper pithorak pa numit to oja sing tanabda mark tara faudi hapi adu nipan di compulsory ni khotpani ga habdu dadi sadra magi da sumaina thengna bai se yamna thamoi sokningai oeba aidi aina idarami duga oja sing na pibir iduga yamna khetna ba mongdo nipan watle na haiba sidadi isada harauba khangdeba nungaiteba aina ijarami du amoina award to bir ase ai kyamu yamna soi khrage na khanjai ba isada asoi basu puthokpi su puthokpa sunat pi de duga maram su chada na kakpirak pase si ai khatangi oiramgani su thaja deba atopa ai gi ring holder xiaomi nari basing
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯅꯣ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯒꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯅꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯠ ꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛ 9 ꯌꯧꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯛꯀꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯦ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 4th ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ 9ꯗꯣ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯉꯍꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯏꯆꯥꯁꯤ CBSE ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦꯒ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯣꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯀꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯒ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯊꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯇꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯔꯆꯅꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯆꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯅꯅꯥꯎꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ हिरमसिग मरी लेना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना पाउगी मिफम अमा पांगथोक्तुना सिरकलिबा मराल असिगी मतंगदा वाफम कया सेंगतोक्रे बोर्ड की सेक्रेटरी अकोइजम जॉय कुमारना हाइरिबा महिरोय हिजम अर्चनागी मार्क निपाल वाटना पीखिबे लेते बोर्ड की रूल की मतुंगिना आंसर स्क्रिप्ट येंगबदा एग्जामिनर हेड एग्जामिनर अमदे कोऑर्डिनेटर ना यामना कुपना येंगशिलबा मतुंगदा महिरोय अमगी मार्क चपचाना पीखिबनी अर्चनागी इमुंग मनुंगना इंग्लिश अमदे साइंस ता मार्क मरी पुन्ना मार्क निपान हापयाय हाइना थमलखिबगी मतुगिना बोर्ड अमदे पेरेंट्स सिंग पुन्ना फमिनदुना वाखल तामिनख्रबनी रैंक 1 दगी 25 फाउबगी मनुंगदा लैबा महिरोय सिंगी मार्क यामना कॉम्पिटिटिव ओइबा मरमना बोर्ड के अथॉरिटी ना यामना कुपना हन्ना येंगदुना माना फंगफम थोकबा मार्क पीबनी मसिदा अमना अमदा लुमना लौबगी वाफम लैते पेरेंट्स सिंगी माइकेदगी पेंदबा वाकट अमा लाक्लबनीना बोर्ड की माइकेदगी इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदुना कुपना येंगसिलहलगनी कमिटी की पिखलपा रिपोर्ट ना बोर्ड की असोइबे यावरम लबदी मदुदा चेनरीबा बोर्ड की अथॉरिटी की मथक्ता तौफम थोपा थबक लौखटकनी हाइखे हौजी टेबुलेशन दा सिंकतना मार्क निपान वाटलगा लेरे हबजिमा टोटली अरानबा वाफमनी मार्क तदम चपचाना लेजरी मनुंगदा लेबगा मपानदा लेबगा चामाना ले आदो मसिगी पोचे अखोइगी मार्क्सी पीबा मार्क खरदा कोइ पेंजद्रे हाइबनी पेंजद्रे हाइबदो अखोइ कंप्लेनिंग की काउंट का बोर्ड का सब्जेक्ट एक्सपर्ट मखोइना पुरपा बोर्ड की अखोइगी हेड एग्जामिनेशन का खन्ना नैनाखरे मदुना अदुना मतमदुदा अखोइगी पोटो यानबा परखरे ना अखोइना लौजरे अदुबो होजिति यानिंदबा पोट अमा लाबनिना मदुगी पोटु अखोइगी लेरिबा खनरगा अखोइना करीदा अखोइ कमाइ तोरगा पोचे पुथोपा यादबनो मियाम खंगना खमिनना हाइबदुगी मतंगदा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमबा हाइबसे अयाम मतमदा हेक्सुमा थोरोमा थोरोको मतमदा लेबनिना अदुगुमा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमरगा पोटु मखाताना पेंदबा लेरगदी यंग जगे हाइबा वाफम अमा कोइना सिदा ngasi की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थ्रू दा इंथजरी सेसिनी
All Manipur Working Journalist Union Amjuna Sinduna Chahi Khudingi Pangthokpa Nepal Suba Journalist Sports Festival gi manamathum yentokpa gi thoram amangasi Manipur Press Club ta pangthokre ngasi gi thoram aduda Salai Holdings and Private Limited ki Chairman Managing Director Naringbam Samarjit Amju gi President in charge K Saroj Kumar Sharma Arun Enterprises ki Proprietor Arun Thangjam Amju gi Advisor ISTV gi Editors in Chief Brojendra Ningomba Amju gi Advisor and Tombira Amadi A Balkrishna Sharma na chingbana athoi ba mithunglen sing oina sargyaki tongan ba event taraga mathoi da pangthoki ba sports festival atuda makong mathang taraklaba miyoi singda athoi ba mithunglen sing na mana mathum sing piduna ikai khumna burki chathaki ba sports festival asida ISTV na punna medal taraga taret phangduna overall team champion oike thawanga mari leinana amjugi advisor ISTV gi editors in chief Brojendra Ningombana Amjugi Oiba, Housing Ladiba Constituency Amendment Amade, Pension Scheme na Chingbagi Tabak Sing, Mapung Pan Pangtok na Bahonabada, Sports Festival Asigi Manamatum Sing, Madam Jani and Tokpangam Kidavani. Sports Festival Asi Pangtok na Bahonabada Mating Pangbira Kiba Amade, Awaba Kaya Sarugiabi Kiba Mio Sing Butagat K. Marueba Mitunglen Oina Sarugiakiba Arun Enterprises ki Proprietor Arun Thangjamna. Media na kunai asi da lauri ba thaudangi mathakta tongan wa farm da thabak tauri ba journalist singbu chahi amada amuktang pangthokpa sports festival asina aikhoi masel gi marakta unity purakpa amade paumi singna masama u fana leibada atoba mateng pangani haiki amju represent torga atoba state da journalist na majak sana commission jogi adigi national prize or prize for kaya mo sin benajai madhu chu pegi mati dingai lo su ga chowa Chief guest in Saruyakiba Salai Holdings and Private Limited ki Chairman Managing Director Naringbam Samarjitna Housing Oriba Kunai Sida Mediana Lauriba Thaudang si Phidam Ningai Oi Salai ki Board of Director ki Mifam Amana Manipur ki journalist singna Kunai Sida Lauriba Thaudang bu sakhangduna journalist singna makoi ki oiba thabak thoram sing thorakpada Salai Holdings and Private Limited na angamba mateng pangnanaba khanaba leire ngasi paumi singna lauriba thaudang asina aikoi ki tungi mirol gi laibak lepadasu achoba mateng ama oigedori bani phongdoki leibik chingnaw singse thengari ba magi challenges mayam singa sei sinfam sei pasi asenga lebak da mutai puri jotoba toi support of toi haiba wakalo no ai matam ni thau ba ai wakalo dagi ai marwa pang sing puri salai puri lejeri ba ai koi puri makta media ki koi ba editor ko to puri makta akoi kunna ai koi support to ni si hai ba koi अच्छे पा अकोगी बड़ा ड्राइवर्स की वही अच्छे पा कोई पीरियड नहीं बुद्धू ना बड़ा पड़ेगा हम जो नसीब पा प्रोग्राम सिंगा अकोगी सपोर्ट को बा दा कोई तुमका पता मांगन ना कोई तो कोई मुझे कितनी है वैसे पसी बयान तुम चलेंगे Kang Kumhaina Lakpada Manipur gi Chief Minister Nongthambam Birena Manipur gi Miam Marwaina Hindu lining chatpa singda yaipa paujel pirakli Festival asina state asida nungaiba watapadaba Purup singi marakta tangdu leitana punna hingminnaba pinabiba oirasanu hairi Hindu lining chatpa singi achoba lining gi thoram ama oiriba Ratha Jatra Kangna Lakpada Manipur Pradesh Congress Committee gi President TN Haukipna Manipur Miam da yaipa paujel pirakli thoram asina nungai yaifaba nungsi chana na hingminaba tangdu leitaba purakpa oirasanu hairi hanagi Deputy Chief Minister oiramba nungba kendra gi MLA gaikhangamna su Manipur Miam da kangi yaipa paujel pirakli Hayengdagi haugadoriba senglaba kangi thauramasina mioibaki thamoida matam kaya gi mamangdagi lerakpa phattaba charangnaba wakhal kaya mapugi mingkhai sak sonjabana pumnamak manghanduna anauba mangal amade anauba lambi pibiba oirasanu phuruk kaya na khundaba lamdamasida kalak yengthiba kaya thadoktuna amata oiba wakhalda ekhoi masel nungsi chanana laiminaba oirasanu hairi Hausi paugi marakthana tenba bre amatang longminasi Magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target cake season na loy krabadi. Ado di ma. Amo hana unang panglaro. Asum taw na mango season na chat krabada. Adum hay na Winkies mango sushi roll su. Adum panglaro. Kangi da na.
Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pumnama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piudana. Papa, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jamane yo sumang roy pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me amon pirisi di. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Break matungda amukana taram na ukchari makhataba pauda border pillar number marifumatho yauna Myanmar ga tainaba Manipuri lamkhai joint survey tawada Committee on Protection of India Myanmar Borderland Manipur amasung local news sing soidana yahungadabani masigidama committee gi firep hongba leite haina convener D Solomon na phongdokre Kekurpata lebe ichamgi office ta pangthokpa paugi mifam amada mahakna makhatana Icham amasung committee na punna border fencing amasung pillar gi 0 point puthokadabani amasung joint survey tawada committee gi mihut yahon biu haibe lekre hiram sing matangda July 8 da chief minister da memorandum pisinduna wari sanakre July taraga mathoi amasung taraga nithoi numit nini chupna kwatha amasung kwatha khunauge miyam gi chapchaba warol amasulore Hena mapung phaba report ama oinana ba akhang heising civil society organization na pautak pibibaga loinana joint survey da mihut oihanna ba yaubiu masigidamak ichamda hana pau phaubiu hari Survey of India na lakpa taragadi akoi suksoi soidana committee na representation amadi soidana tawgini habisi akoi ready da leichere Manipur da civil society mayam intellectual mayam akhang hai mayam sina akoi committee bu cooperation tawbiu Manipur ki damakta pigadaba wahai khangde any asigi damakta idea se akoi committee ki da share tawbina ba haijari karigumba representation asigi damakta point pinning ba adigi akoi busu lob lao haining ba leiragasu 9436660158 khanghan lakba yagane habis Phamung chama legadaba yoga and naturopathy regional and clinical research center mahanganaba Ayush ki union minister of state Sripa Yesonaikna ayaba pirakle haina health minister L Jayant Kumar na phongdokre ngasi mahaki office ta pangthokpa paugi mifam amada mahakna makhatana haukiba July 3 tagi Ayush laying pathap chawkhat hannanaba Kerala made Delhi da chatuna tongan bamiyoi sing unanaba khongchat ki manungchana July 18 da Ayush ki minister of state ka unanaba gi khudong chaba phangkibani unabadu da hauji kairau bitra da saba horiba homeopathy medical college da hostel auditorial cum exam hall quarter na chingba yahon bina ba hairamle Hauzik sagalakliba asigi utilization certificate pirakpaga sel thadaragani haibagi thajaba pirakhe lam amade site plan DPR pirakpaga saba horasi hairakle Imphal East ke MLA amana lam pirage hairakpalai bana Imphal East ta sanana bahonaragani haike Minister si Goa dagi Yesonaik se he was so pleased asung mating masun nungai de ko adu man kai hage da ahan bagi pesado hostel service ado aduma khaktamak loisilaga mati utilization certificate tharak ba horo makhata basingje mase soina ki matorge habiki mati commitment ma khodi pire ibugo so that was a very grand success okay Manipur ki macha khoi ki Churchampur ki Franklin hatna man director le hoi ibugo he was so helpful mase local macha ne na khoi Manipur le makel pm jamana chu kangbe na khoi tongning ba chening ba makhli ki chang aduga khoi na fan cancel le bi ki chen mangam je da boi chang maduda khoi na minister ma sum magi team la ga moida ko chen ba horege khoi da keno kitang de mating pangon haiba kan man asum ma da harau na my minister da mana convinced to go se machine MSO amasung KSO na punasinduna Chandel district ki sajik tampak ta pangthokadaba mega medical camp amagidamak ngase Janims ki medical superintendent L Ranbir na MSO headquarter dagilam thakre Timmasida MSO ki president Manjit Charangthem KSO ki general secretary Sean White na luchingba ka loinana Janims ki doctor amadi atai mihut sing yauna mioi kunthra tare na sargyake medical superintendent L Ranbir na manung hunjan ba mafam singda pangthokpa medical camp singda Janims na makata na mateng pangna na bahonagani MSO ki president Manjit Charangthem na ana layang ki khudong jaba yaudaba mafam sing khangdoktuna layang bagi camp sing pangthoktuna lakli asigumba mafam sing asida karamba mongda ana layang ki khudong jaba phanghangadagi habadu government na yengsil haningi haike
तोनबा मनुंग हंजना लेबा चिंगी मफम सिंगदा एमसुना अंगम थाकता अचौब थोदांग लौजर कांदा हक्सेल गी ओइबा खुदुंग चाबा सिंग मनपुर लेंगाकना प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंग सब सेंटर सिंग अदुगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिंग लेरगसु मतिक चाना मथौ तौदना लेरिबा सिंग अदुगा लोनना हाइरबा मफम सिंग असि अखोइगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिंग दगी यामना लापना लेबा खुंदाबा मफम सिंग ओइबना अंगांग सिंगी मिरोनबी नुपी सिंगी अदुगा अहलमन सिंगी हक्सेल गी लमदा सोथरा लेबिनोना कांदा सिम लोमेगी थवाइ सुमल यामना लुमना एमसुना लौजर कांदा केसोगा पुन खुसम नरकांदा ngasi जेनिम्स की डॉक्टर सिंगे मटेंग लोइना सजिक तंबाकी चक प्लेस हाइबा मफम असिदा कोई मेडिकल टीम मसी खुसम नरगा अना लायंगी खुदुंग चाबसी लेमना पिजगदुन हासिंग असि एमसु मदि केसोगे मकैदगी पौदम जरी हैरोक केंद्र की मनुंग चनबा नोंपोक सेकमाई खुंबी हाई स्कूल की हेडमास्टर इंचार्ज ओइबा ओजा अमबो ट्रांसफर तौरगा ओजा महुत थारक यारोय हाइना महरोय सिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा महरोय अमना हानगी हेडमास्टर असिना स्कूल असि फगतना बहोनदुना लाकले महाकपु ट्रांसफर थादोकबा हाइबसी स्कूल असि मुतलो हाइबगा चप मानै ओजा कुनगनिथोय लेफम थोकपदा ओजा तरागा माथोय खक लेरे अवाटपो ओजा थारकपगी महुत्ता हेडमास्टर लौथोकबा हाइबसी स्कूल असि की महरोय सिंग मांगल लगे हाइबा थवंगने हिरम असिदा मरी लेनबा मिनिस्टरना मिडियंग चंगबियो हाइखे रैली चलसिगी मरमदि अखोगी स्कूलसिदा ओजा याम लैते ओजा 13 खतले ओजा 13 खत लेरिसिगी मनुंगदा अखोगी स्कूलगी हेडमास्टर ट्रांसफर तौबिग्रे मासी अखोगी स्कूलगी छात्रसिंग ट्रांसफर तौबसी यानिंगदे अजुन अखोगी स्कूल अखोगी साहे मास्टर बु ट्रांसफर ऑर्डर काकपियो अखोगी स्कूल असिबु साहे मास्टर ना अखोगी स्कूल असिबु अदुकी मतिक फगादगी दमकता याम वान होना बिरमे अस्कुम लबासु यामना फरबे हेडमास्टर असिबु मरम इलै लैतना ट्रांसफर तौगिबसे अखोई स्कूलगी छात्रसिंगी माइकैदगी यानिंग ngasi ayu pung taraga mathoi makhairom taba doida thobal wang mataba sorok makhada mapa macha khatna chainabagi thongdokta mapa laikhidraba miyo asigi maming takhelambam sarat kumar chahi yankhai gani thoi January ba miyo aduna laikhidrabagi ani shuba macha nupa takhelambam Devlin kawi thaudo du thokraba matung mak mafam khangdana lotkhre asi bagjang postmortem gidama police na janims ki mokta thamkhre thaudo asiga mari leinana laikai miam gi oiba mifam ama wang mataba sorok makha community hall da pangthoktuna yaning da ba phongthokre Impal Urban Cooperative Bank के delegate election fall लाउथुक त्रिंगेदा लोन पीबा मदि थबक हापगी थबक चथबिदनबा Impal Urban Cooperative Bank Shareholders Development Forum ना मरी लेनबा सिंगी पुंगिंग चिंगसले मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोरम असगी प्रेसिडेंट KH अचौबना जही असगी अप्रैल 29 द पांगथोकिबा delegate मिखल की fall लाउथुकतन लेरे fall लाउथुकतन लेरिंगे सिदा जनरल मैनेजर इंचार्ज दा मिरोल खरदा नारोल द लोन पिथोकपा amade mak naknaba mioi khara thabak hapchinbagi thabak jathaduna leire haike hairiba adugumba delegate ka GM ga corporation mantri ge yanaba singsa kari oirege de MLA ge mayum dona ga sarabani mai to election ji da khosadi tawjadi hai मी सनी जहुंदी इतततन साक बिजब यावरी डेलीगेट कैंडिडेट सिंदा मरम दि आई चेयरमैन ओर गदुरमी नंगे कानन बतौनी नंगे अदु तौनी गाइदरा मोइना बातोन दौरकदना आई चलुई सान ग पिरे चाक चाहिए अदु माइना तौदना बैंक की प्रॉपर्टी से मोइना मुठक गदुरगी लंगई बसे हन किसना अरवई मुलगा मुले शेयर होल्डर सिंगना शेयर लोथोक्रो हाना ऑफिस स्टाफ ओइबिरमनि बाय इबुंगोय बेमजि कदाइदा चटपटाय रिफ्यूजी सारगा लांगो ने लेबिदोरिब्रा नतगा बांग्लादेश दा चतोरिबा हाइबा क्वेश्चन जे आइना मीडिया कांगबुगी मामांग हाइजिरिस इंडिया की ओइना अहुमसुबा मणिपुर की ओइना हानबा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरिएट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कराम श्याम हांगदोखरे ngasi ki thoromada NIC ki state information officer KH Rajan director general Nita Verma DC Pawan Yadav susarugya ke minister Karam Shyamna online document registration tawagi thabak asi laklabanina mipong khudimak sel tingdana office da chatrabasu community service center singda chatuna tongan be hiram ki register tawwe yaragani haike yum sajage habada lambi bi yu yadre aduna
सरकार ना कोई एनी लम लेतब यूम सागे अथिंग थमगदे अखोई अथिंग थंब लेते 20% रूरल एरिया 10% ना अर्बन एरिया पीगदबनी तौदबु मणिपुर सरकार की अयाब लौ हाइबनी अदुना सिगी सिस्टम सिंगसी हुजिकी अथुब मतमदा अदि कैबिनेट की वारेप से कोई पुथोब मतुंगदा पुथोननबा कोई थौरांग तौ लेरे अदुगा सैटेलाइट मैपिंग की हुजिकी डाटा बैंक मासार्ट की तौरिब खोलिब से कोई फॉर्मल अदि केनोमा अदि प्रजादा मदुगी लाउथोपगी तौबगी पोट मखलै मदु तौरब मतुंगदा फॉर्मेलिटी सिंगसी अदि सथननबा तौगनी आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मबीर आर्मी ना फाखरे पुथोहन बियो हाइना धर्मबीर की लोइनबे रंजू सिंह ना मणिपुर हाई कोर्ट वाकलपगी मतुंगिना मणिपुर हाई कोर्ट चथरखिब केस तंगा से डिवीजन बेंच जस्टिस एन कोटेश्वर अमदे जस्टिस नोबिन की कोर्ट पिटिशनर की माइकैदगे धर्मबीर की स्टेटमेंट अइब ओइना सबमिट तौनबा अपील तौबदा अयाब पिखरे मथंगी हियरिंग जुलाई कुंद मतम पिखरे धर्मबीर की लोइनबी रंजू सिंह महांगना आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की रूल बु थवोइदब नते थौदोदुदा चेनाखिबा आर्मी सिंह अदुगी मायोक्ता वाकटपनी हाइरे बांग्लादेश की ममिंग लेरबा अइबा एके सेरामदा लिसिंग अनि तरागा निपाल की ओइना महाकवि अंगांगहल अवार्ड पीरगनी लाथोखरे मणिपुरी लिटरेचर लोन अमसुंग नाटपु चौखट हन्ननब होनबद नतना महाकवि अंगांगहल बु बांग्लादेश ता खंगननब होनरिबा एके सेराम की थौदांगबु सखंगबा ओइना मनासी पीगदबनी जुलाई कुनगनी पांदा मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन की हॉल द पांगथोकदबा चामग कुनग तरुक सुबा अंगांगहल की मपोक कुमोन थोरमदा मनासी लांथोकनी अहानबा ओइना पीगदौरिबा मनासीदा सेल ओइना लुपा लिसिंग तरा अमसुंग साइटेशन अमा यावरी ngasi nongalamdai pung anirom taba matamda more ward number 2 da lebe yum ahumda sakhangdaba singna lethot bom amadi nongmai kapsilamle thaudo da mi aso apandi amata yawkhide yumgi pochai kharadi amangata thokre kanana karigidamak tabak adu chathakibanu haiba chapchaba khangbangamdre Tengnopal SP na luchingba police force amana mafam aduda laktuna thijinbada bokhai dribble lethot bom ani leiramba thengnaki पुलिस के बम एक्सपर्ट ना असोय अंगाम यावदना लौथोकलबा मतुंगदा हॉलैंड फागी मनाक्ता लैबा मफम अमदा असोय अंगाम यावदना पोखाय हनख्रे Kuki Students Organization More Block, Hill Tribal Council More, Kuki Women Union and Human Rights More, More Youth Club Amadi United People's Front na kanayaning da fong tokre. Hausi makataba pau pizringi ki marakthana tem bre mamuk lominasi. Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pum nama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piudana. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi banumiti lakliba July gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Nati chat lagi ba. Please ay chat lagi ba. Election ki matam lokrabadi. Adu tuma amu unaw phangaro. Asum tauna mango season na chat rabada. Adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phanglaro khangedana. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong haba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. Breaking matungda amuka na taram nokchari makataba pauda Jatkiba February thada ISTV News na Imphal East ki manung chanba khundrakpam kendra ge uyumpok ta leiba uyumpok government
upper primary school committee amana hingat halabasu lengak na yengbidre haina sandokhiba paw aduki tungda education minister masa laktuna school aduki phibam yengsilamki haina uyumpok government upper primary school welfare committee ki president haikrujam ibol na phongdorkle mahana makha taraduna minister masa na school gi award apasing pigani haina thajaba pirambagi matungina award pa phansing official singna thilake school gi sangsu saba hore oja taret March ki tang kungani thoi da posting pirakhrabasu ama khaktamak join tawre education department ta wafam asigi matang da kayarak haikhrabasu ngasi phawba oja sing join tawradre haina makhata na phongtorki leiribe school sing se kalna ba mari laina ba department amadi ngasi gi leima ku paibi riba khoi gi department sarkar asina atubo matamda puning chingsin birungna bigdam dan sing Chandel District Headquarter VDF Welfare Association na Central Welfare Association ki takiba ware put sogatuna khulai thadoktuna mathau tawkhidre Association of Minimal Access Surgeons of India amasung Association of Surgeons of India Manipur chapter na District Hospital Tamenglong ga khushamnatuna district asida ahanba oina laparoscopic keyhole surgery pangthokna ba thorang tawkhre masigidamak tangai fedaba thorang sing paikhat pagaloina na case macha sing nungthildagi haukhre Dimmasida Sija Hospital ki Managing Director Dr. K.H. Palin amasung mahaki team member kunga humdoi Janims ki Professor Dr. N. Jitendra amasung mahaki team member Nepal Maitram Medico amasung Kal Stol ki Mioy Singh Suyaure Handak kisina taramari raksuba Tamenglong da pangthokpa surgical outreach mission ni Sija ki Managing Director Dr. K.S. Palina ISTB da hayeng lemna operation pangthokna bagidamak patient humbudra taret ming chale hayeng numit chupa operation tawgani hari mai tawna sigi posi ikudung sabasi free da tawgadabani ida lamta operation gi kari gi amat charge tawroi surgery kari gi kari posi laiba district hospital Tamenglong prajasin da koi lab baru badi sigi posi popularize tawba phagan baduni baru na aduni damda Chief Minister Relief Fund SBI Secretariat Branch na lupa lak ama makai UNACO Group na lupa lak mga amade Business Excellence Group na lupa lak ama donate tawkre Manipur gi ngamkhai da Myanmar na yung shiliba border pillar number marifu mathwe si Manipur gi lamangli haina Shiv Sena Manipur unit ki president Tombi na ngasi babu parada leba party ki office ta pangthokpa paumi singa unabda phongdokre Manipur gi chapchaba isa gi leijaram lamadu mangbe yaroi state government experts sing political party auna chapchaba lampun na khangna na bahona minagadabani haiki ningthau aduga tongan tongan ba CSO sing yauna aina akoi gi ipaipu gi अखोगी मसू तरेट के फिरान युंखिब जगह अदुमक हाना बॉर्डर पिलर 81 युंगंबा लोगथुखिब कोंकुट अदुदु Sumang Lila da saknai raba Laitam Tomal Maitegi mafamda Manipur State Sumang Lila Council na ikai khumna butkre ma ki uripok huidrom lekai da pangthokpa thoram aduda council gi thaupu ba kya susargyaki Manipur Pradesh Mahila Congress Committee ki hanagi President L. Tilotama MPCC ki General Secretary oin hapkre Hiram Sigamari Lenana MPCC ki President ayaba pikre CH Jidananda BJP Manipur Pradesh ki Media Coordinator ki mathakta uwangangloi oina so hapkre Hiram Sida President ayaba pikibagaloinana General Secretary Administration K. Sarat Kumar na order mathokre Houses Sanabaki Power Mukpizeri. Ngasi Sanabaki Powda District Level Under 15 6-a-side football tournament landline Summer Cup ngasi Vision Academy Ground Churachandpur da loshinkre final match da Simpodiana Sefa Football Academy bo goal amashino da thoiduna trophy amasung sel gi mana lokre
ब्राजील के ब्रासिलिया चथरीब तरे सुबह वर्ल्ड जूनियर वुसु चैंपियनशिप की अहम निमित्त पांगथोकपा टाइजिजियन इवेंट इंडिया की महुत सिंधुना सरुक यारिबा मणिपुर की हंजबम करणजीत शर्मा 9.2 स्कोर तौदुना ब्रोंज मेडल फंख्रे। हौजिक सानबगी मखाताबा पाव बोया निंगथौजमदगी लौबिसी। मणिपुरना ओडिशाबु माइथिबा पीदुना सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की इतिहास अहनब होइना चैंपियन ओइरखिबा मणिपुर टीम की ऑफिशियल अमदी सानरिसिंग ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की माइकैदगी थागतपा अमदी नुंगाइबा फोंदोकलदुना हयेंग नुंथिल इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोरकपदा हराव तयमना ओपगी तरम पांगथोंगनबा सेम साखरे। मियामना मणिपुर की नुपी की फुटबॉल सानरिसिंग की परफॉर्मेंस हंथरले हाइना ngangreba asi ona tainaragle asuki matik phagale haina ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज एल ज्योति मोइरोइना नेटवर्क असिक उनबदा फोंदरोगली। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मियंग मखादा ओडिशा की कटकता था असिकी तांग अमदगी स्टेट कुनिथोइना ग्रुप 3 थोंना खादुकना पांगथोखिबा सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की अरोइबा मैचता मणिपुरना ओडिशाबु गोल अनि अमदा माइथिबु पीदुना चैंपियन ओइरखिबनी। महागना मखा तारदुना कोच एन शिवानंदा मैनेजर सीएस कल्याणी अमदी फिजियो एन बिनीताना सरुक यादुना टीम ऑफिशियल अहुमना लौखिबा थौदांग एसोसिएशन असिगी माइकैदगिसु थागतपा फोंदोखि। पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक याखिबा एन गीतांजलि टीएस क्रिटिना एस लिंडा कॉम आई सेल्की देवी थासिगी तांग तरामंगादगी मथंग थागी अगस्त तांग तरुक फाउबा ओडिशा की कटकता पांगथोकदोरिबा सही 13 मखागी सब वुमेन चैंपियनशिप सरुक यारुनबा इंडिया टीम की कोचिंग कैंपता सरुक यारुरगनी। मतलब हुजिक दिल्ली दा पांगथोइबा ब्रिक्स टूर्नामेंट यावबा चपगिदा लेरिबा टीम दगी गोलकीपर एन कुशी चनु मतलब बेबी डोली टूर्नामेंट यावदबा ममांगी परफॉर्मेंस येंगा एस मेकोला देवी हाइबा मसु इंडिया की ट्रायल सिदा कौरई सब जूनियर की हुजिकी ब्रिक्स कैंप सिदा यावरिबा टीआईएस क्रिटिनाना माना डायरेक्ट दिल्ली दगी कटकता हयंग तंग ट्राउंगादा लानी कुशीगा बेबी डोलीगना ब्रिक्स तगी साउथ अफ्रीका तगी हलागा जॉइन तौगनी। अखोई मणिपुर की प्लेयर सिंची हयंग थोंगा लोनेना मोय ताई 10 ga 5 दा हाइबा प्लेयर से अमुक कटकी दमुक्ता इम्फाल थानोकनी। यामना नुंगाइबा पाव हाइगदरा अमना अखोई की सब जूनियर गर्ल्स से चाही अनिरक थांना थांना 2016 कटकता तौबा 2017 इम्फाल तौबा रनर्स अप ताय अदो मणिपुर की टीम सब जूनियर से सेमीफाइनलिस्ट एवरी ईयर दुम सेमीफाइनलिस्ट यावी रनर्स अप अनिरक तारे हंदकना चैंपियन ओइरे। लास्ट ईयर से इम्फाल तौबा रनर्स अप ताबदा फुटबॉल बु नुसिबीबा कांगु हाइगदरा अम्फागी माइगैदा लेबा कांगु हाइगदरा मणिपुर नुपी मनिंग हले अदना हाइबीगिबा मैमदो हौजिकती अखोई यामना चौथोकचरे मणिपुर की नुपी की फुटबॉल से मनिंग हंद्रे हाइना आईएसटीबी की थोंगदा लेबा प्रजादा हाइजरी। स्कूल तरुंगना ग्रुपनी थोंगना खाइदोक्तुना ngasiदगी खुमन लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सही 13 मखागी नुपा मसागी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट DYASO इम्फाल ईस्ट न सिंधुना हौख्रे। ngasi ahobu numit ki sanakiba ahanba matchta CIS Iboyama Higher Secondary School na Anand Singh Higher Secondary School bu gol mari sinoda maithiba pikre। ani suba match ki sanakibada Brighter Academy Sekona St George English School wangkhai bu gol mari sinoda maithiba pikhi। Amaromda district asina sinduna ground asida tha asigi tang 12 dagi school 12 na saruk yaduna sathariba sahi 13 makhagi nupa masagi Imphal East District Level Suboto Mukherjee Football Tournament ki Unique Model Academy haingangna Poiro Khongjin High School bu maithiba piduna semi final sangkhre। ngasi sanakiba ahanba matchta Oriental English School kaibina Pre Progressive Academy uyumpok pu gol ani amada maithiba pikhi। ani suba match ki sanakibada Unique Model Academy haingangna Poiro Khongjin High School bu gol 10 amada maithiba pikre। ahum suba match ki sanakibada Goodwill Model Academy yangang popina St George Higher Secondary School wangkhai bu gol 10 amada maithiba pikhi। Brighter Club awang posumon khulena sinduna mamang thagi tang kunmari degi team kunna group mari thongna khaidokuna club asik ground sathariba tarahom disubu 11 men's village open football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta AWAC awang wabagaina KLSC konta khabambu gol ahum amada maithiba pikhi। ani suba match ki sanakibada Semai FC amadi Lisbon gol amamam janaduna draw satkre।
ahum suba match ki sanakibada koiringai FC madi Brighter Club goal amamam chanaduna draw sakhi Thagachiri boyai hausul weslakpada ngasi nomagi oiba ainga sagi pawmuk pizari Environment Director teki phangkiba ngasi goi ki painga sama dinung juki pauta paidiki sakhiba Celsius degree kuntra mari dasmik kuntra nepal paidiki ingba Celsius degree taratre dasmik kuntra humdoi Nuksita ya wising manden gisang maximum da sada mari putra nepal dasmik mari putaro minimum da sada humpu matoi dasmik sino mari oike Sigi nong suki bagi sang ani dasmik ni phumari millimeter ni Hozeroi beda maroi ba pau amukana ILP ki drop bill da yauri ba batch year listing macamapal humbutrani thoi si listing macamapal yankai ge mathoi ohen bi haina stakeholders singna apamba bukhalakre SSU and Proletarian Feminist Movement Manipur Masung Socialist Women Association border ki wafam yauna tongan ba davi tauduna chatkiba hingnung yaide ki chatharakba general strike na mahusagi punsida akaiba pikre amade Manipur University da Changsli ba Khongjang University sigi Vice Chancellor da lalawlub amana sel gi demand lakpada ki oirakpani haina Chief Minister na phongdokiba wafam musu muta masung musana kanayaning da phongdokre Ngasih di ISTV ni pijaba pau matang selo jere meng tabi besing bu amukana